Haka step ka khanyo tarik naila rajar pasal kador barshnong dum dingjri kala yo abat ya kumba prangut AA kibawan Uttar Pradesh kibadai ki Muslim. Ini kibar jela kilawan sa shwa hatura bar haka shpau tarik kilawan poi hamauba bansa haka tega jaka kador barshnong kala yo abat ya ki hadian bala penong ya jingkhanra. Urang barshnong kalum dingjri uba Willison yang up ula ong bakini kidi kibrio kibara syabe shwa na mauba apa maprem bad hadian kata kila yo jingtip bakila poi hangni masjid bat gadar barshnong kala let wood police station ban kali bat ngira let bat kipulet ngira syam bakila don hakani ke jaka kadar barshnong kala pha ban pen shisha ki kot kisla hendai ki barjala ki don tangka adhar card bat kadar barshnong kala pha ban mi no sendan bakin let phaino kipulet ke infiltration directorate kila toket ban pen shisha ya ki baro bat kila let phaino pat shak jaka bakiwan Ay baka ba ng kong balong kum ni. Mane mastap ngayon phone ni rang bas nong jong kamangwa di ba aris ni di perlok. Yung nga ba ngayon kilali mane gilikan ra mane mastap. Te kiton ko maprangot ay gibriyo ba kiklem petip siya kasnong ba ilong daw. Te gibe no nang tay. Te nagilabe nang tay yung nga pet kinwan ba siya to sa post nong jong pi. Te hamar kum tahi marsen buka phone yung ansan ke video yang ai lasen ke video yang tengah phone sekretari tengah la phone sekretari tengah yang ini phone katok kadang ke member terjadi bakal ada mensi ke member lele la kejong kakam tengah orang parmi tengah sekretari ni lagi tengah bakong sanang kong ngilai police station ni parwan direct ni masjid ngilai police station ngira katok kot bar ngalada bang tu ni ngong kita ikot nang ni maki state adu kata-kata ban ikot ke ngali police station ini nang lapor police station nak kali na police station ngong so ngong kadi ke kot kebon rak nang ni po masjid yang hoy ngong verify ka ni yang hoy ngong kan udah verify ka ni yang ni seal be ka ni carbon verification kam dei kam ta ban seal be da round seal be ang tu ai kadan ki last 4 digits kila jong ki ID ki entry yang tu katar kidi ki adhar mano bala ban yo kidi ki bela pet wer nang tai po Bangladesh yung tip ka adhar tang katin katokan ni sing layon. Te nang tap ng kamlong kom ni tang ang kilawan hang national jong ni. Tingim tip ki balong komno gini ki brew na UP iwan. Te nang to pre ki sawan ki. Iwan lang bakin ki. Police officer ni. Dadin bangin ladap tip nang ni baki layu ni kini gidan bay tang ka adhar card. Indak kali kan ka election ID card ru kyong ngimdan. Kadan siya. Kung katas aba piwan na ko ke state te kabar permiang no documents pro kung mingin na kaliang ginongkit kam sinong tingi dusum kian nakapor sa kapor ya kani namabli ka jingrung jong kibriyo ke ba nakiwi state sang niya po sinong jongi teng long ngihaban perkhat hiong ya la ka jong karibu de benriyo mo namar ba himtip manta kini kibriyo ha ni verify kini ngir verify tang kadur briyo ba ID ka bet jong kingin verify dan ayung to Taka de kam jeng kulit ni. Mentata kam dia atau ada kerja kan nung kapor mo ban dikit kli di mengi. Police station ru kim kam sim khia kan kam i jangai kan ni kan. Mengi lai sani ai ke police department. Kalau ke jeng verification. Mereka bengin dia ngina inquiry mene po police station ru kishu la pen fill up i ke form ke kerteng ki last 4 digit jong kini ki Aadhaar number borok khoj mungkin ni po police station ru ki claim sim ki tu ki xerox copy jong ki berkisula seal bet round seal bat kila sign by kila abi ki dia police ru ki shim sting halor kini kakam insya kila ngidi pensuk nomor bila shania be ke police department lela kalong mtate lang nginang nis khamat ngin haban check kan iwei pe kan lagi ni ndir ki ayu shim khiap ta ki pulet pra kalong la kham sting gen yang iru lag banwan mata ki wan ki banabar ngim tip ki dik balong kham ta mata ka jingjia po bangla sa yoga yo kidik pet angte kuwan sini kadik ba kamdik besok yo nak kata ngilak ngilong bukan long safety ya ka sinong hi bro khat away nak kata ko ngisi wan ban pura ban ya inquiry Ini mentah ngin penmi nang ni kani ngila ada pio ka yuro na po ka police station na Peru ba ka long nakali ka song gimsa bagin siya ni mentah ngin be mentah ni sibang ngin penmi kini baro but nani siya kamadru lese kanong nakaliang yung ikasnong kanong napaway pala karukomban sistem ban pentrekam bagian rung ini yang niru ini ban biang not kanang ba nindak hot inang tay na population kan long bayak hamat jongi bay karokan
Berat sekata. Kata kalong ni kat ba pot bangi padan bangi ya kabor ta pasnong dengan tip ya jingwan gani dai nado bangi wan bangi ni sedang kinong kidiban verify apa police station yo way bawan hang ni padai panabar ya ban verify police station hot ai ya kata verification tinggi ni la susania be police station be ladan kat round seal kepada jemut bah round seal bagila ai round seal timut bila ada verify dengan tip sudah berkata round seal ke sulong tak mohor usu abit dan klempet kata pi belum tenan ni sakmat pa tengok nga dara kadan kum kata kini ginwan nak ni sakmat ni brele se kalau berpet mat pro ini ba minum ailan su bakal longunta banani sakmat dara kiban kum kini kijai brewang ni min the verify ki hakata karukom kabapiang rengkat ke jingdon yang kesnong rengkat ke jingdon jong ki pulit hakmat pi teng ni hakaan teng haban sania be hakaan teng berkham tam ni te baong no kamakam tadi kata kan no karon si no sanya ka to dahi